Ang lisod kayong ayohon nga sakit sa unang panahon kanigyong leprosy. Gamay pagani kong bata, hadlokon ming mama kay mga ligo mamigsapa, ingos mama kadto ra bang sanlahon nga among igagaw sa una, diha gyud to namatay anang sapaa. Hala, mataptan gimugsan lang. Hadlok na dinong kay ming maligo dito sa linaw. Kay ingnon man nga diha kuno to namatay, nya naa pa kuno tong kagaw, nya mangatol kay namong lawas ighuman na mo kaligo. Hala, sanla na ni ron. Ana. Pero karon dili naman na siya problema ang leprosy na may tambal. Sa una sad mga late 1920s tinga adi mga 1800s lisod sa kay na ayohon ang kanang tuberculosis. Mao to si Saint Teresa of the Child Jesus, namatay gito tungod sa TB. Pero karon ana naman ay tambal. Unsa may lisod-lisod ayohon ron nga sakit? AIDS. Murag na naman say tambal tingaling AIDS, no? Di pa lang kayo kompleto. Ang ato sang COVID-19, ana naman say tambal, ana, no? So ang kining mga sakit sa atong lawas dali ra gyud kaing ayohon. Ang lisod ayohon kanig yung sakit sa kalag. Lingi ay mong tupad. Ing naunsa roy sakit nimo, lawas o kalag? Klaro kayo. Kanang wa mulingi mga masakito nagkalag. Bitaw, daghan man kayong wa mulingi. Unsa man ang sakita? Sala. Nya unsa mang salaa? 7 man na ka capital sins. Pride, kanang nag-una. Unsa man ang pride? Kana bang di ta motuo og sugoon og pari or sa atong superior or sa atong isig katawo. Kana bang mo insist kas imong gusto, ingnon kas asirit diri lingkod, ngita gyud kag imong lingkuranan. Ana ba? Sulingahan pa nimo, pakapinan pa nimo sulingas imong mata ang asirit or ang asir ning buot na asam lingkod mo te buot ri. Insa mo ra ba nay pagbuot ti pader, utro sa naparian na. Mura tag batang way buot diri. Ana. Mao na sila gitawag og pride. Ang Ginoo sad sayon kay niya ayohon kanang sakit sa lawas, hikapon ra na niya, ayo dayon, isulti ra na niya, ayo dayon. Pero kanang sakit sa kalag, di makaayo ang Ginoo ana. Tagaad tala mog sample kanini ang ato ron dinhing masakiton nga sanlahon niya sa ebanghelyo. Pag ingon niya, kun buot ka Lord, makaayo ka nako. Iyong Ginoo, buot ko, maayo ka. Hikap ra niya, nya sulti. Ayo dayon. Pero pag ingon ni Hesus, ayaw gyud panabi ha. Lakaw ngadtos pari. Nya sunda og unsay isultis pari kay matud pas unang pagbasa sa ilang kultura sa unas mga Hudiyo, ang pari powerful kayo. Mauray maka-declare kung limpyo ba ka o hugaw. Ang pari ra gyud. Si Kristo ni sunod sa dana, ingon siya, ayaw sag panabi, adto usas pari, nya sunda og unsay iyang ipabuhat aron mapamatud-an nga limpyo na ka. Unsa may gibuhat sa sanlahon? Oy, wa maminaw, parihas ninyo. Di maminaw. Ni dritso hinog panabi yung maayo hangtod na hinoon si Jesus na apiktuhan din a hinoon kapasaya-saya og sod sa lungsod. Kay naabay na naglagot niyang mga leaders diningon din, nangayo na sad, hay man kay patyo na natong animal. Nagtago-tago na hinoon si Jesus dito. Ikaduhang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi sanlahon. ingna siya mosunod jud ka nang giingong father nga mamalit ang slot. Ingna ka na. Lingi abay na mosunod gyud ka ana nga ingnon tas pari nga mamalit og slot. Daghan kay wa mo lingi mga sanlahon. Sanlahon og kalag. Hasta sang pari sanlahon og kalag. Hay may mas hugaw, sanlahon og kalag o sanlahon og lawas?
Ang kana kunong sanlahon og lawas matud pas unang pagbasa, magtabon kuno na iyang buhok, iya idunghay niya oman tagas mo silang buhok sa una babaeng laki, idunghay itago sa naong niya, taptapan ng iyang naong niya, musinggit siya, hugaw ko niya, adto siya sa layo. Ngilo kayo, no? Mura kang ma-rejected, pero sa tinudanay mas hugaw pa ang sanlahon o kalag. Maigo ka ng 7 capital sins, bisag hain ana. Unsa man ang 7 capital sins? Di ba? Ang ako anang abbreviation, paligas. Kaya kanang sala man god, paligasan lang tana. Oh, pare, magrosaryo, agian og mubo kay short, nya puti kayo. Paligasan lang ba? Ang misa ko dire, nya na imuso dia magbiniskirt, nya na pagid lingkod anang kilid mo tinambid pag yun. Ana din pa paligasan lang pare. Amo na paligas. Sabi niya paligas. Ang P, pride or garbo, ang A, anger or kasuko, nya ang L, lust or kaulag, ang E, envy or kasina, ang G, gluttony or pagpatuyang og kaon or inom, nya ang A, avarice, ang kahakog, kanang magsigpangangkon nga iya gyud, nya ang S, sloth, ang pagkatapulan. Ug maigo ka ani, hugaw kay ka. Kanang tao nga maiguan ng lust, kanang kaulag, bisag pari pa, hugaw na kaya na tanawon. Pananglitan ron ha, sampulan ning ako. Mahibaw mo nga, naana di ay tulo ka buok diha sa atong asherits nga mga batanon kaayo nga akong gipabuntisan. Nya mo, misa dayon ko dire. Unsay inyong isulti, inig-sod ninyo, hala, nasa ning paring animal. Nya, ang imo pag yung pag-umangkon akong gitirahan. Wa na intaw ni Simba, kay dako nag-egtiyan. Sige sa inahan na, amahan. Kada diyang kasigig misa, sig baligyag slat. Luod na kay kugnaong para ninyo, eh. Bisag unsaon pa nako diri pa, butan-butan, sulob-sulob, aning kuan. Luod na gyud kay now. No? Para nang imong bana, himsog kayo, doktor pa gyud. Pero ang imong manghod nga naa nagserbisyo sa inyo, gibirahan sad, giinjeksyonan sad. Unsa may imong bation sa imong bana? Hugaw, hugaw. Imong asawa magliktor pa dire. Nya nakigsuod na sa daigli minister. Ang sama sa mo pay maghatod-hatod sa motor ngadto sa inyo, hatod kuha pa. Ang sama imong itan-aw na imong asawa nga brunda-brunda pa dire. Luod. Luod. Kaning sala mas hugaw pa ni sa sakit. Nya mas kuyaw pa gining sala kay moabot kini ngadto sa kalag og mulbanlod sa kalag ngadto sa impyerno. Kay bisan sa mata sa langit ang taong sad-an hugaw, dili madawat, kay ang langit is a very clean, pure place. Muna ang mahal nga Birhen sa Lourdes, practically ang mahal nga Birhen Maria naningkamot gyud nga malimpyo ang atong mga sala, malimpyuhan tag sala. Nigilingay mong tupad ing na manglimpyo na tas atong sala. Sige na. Panglimpyo na ba? Na kanang wa mulingi, di gitingali na manglimpyo. Panglimpyo, ayaw pagsigig panglimpyo na imong naong nga imong yung papution, basig ang imong kasing-kasing lagom kay istanan. Limpyuhin na, pangumpisal. Ikaw puti kay kag dinhiani, puti kay kag legs, nindot pa kay ka mag short, dagko pa kay ka dinhi kanal, puti kay istanan. Pero ang imo dayng kalag, naghangig-ud sa sala kay nagpuyo-puyo ra mo, nagkabit-kabit mo, nagsigi pa gyud mo tinukhangay way kasal. Luod na kay katan-aon, nagulpot-ulpot ang mga ud sa kaulag nga naas imong kalag.
Dato kay ka, nindot kay kag sakyanan, parking pa ka diyan, big-abli pa nimo, siga pa ng matas, mga pimag na to diyan. Wala, dutas, kanal na. Pero ang imo din kasing-kasing kabus, kay hastas imong paghugs kolekta, gamay kay kag ihugs kolekta. Nya, di pa dyan ka mo palit og slot. Napurti mata nimong daghanag kwarta. Ana, ang imong kalag, murag paralyzed. Dili makatunol ang imong kamot ni kungkung ug maayo. Nya di gani ka kasulti nga father mo palit kog slot anang disap kanang kuan investment slot kay daghan man kog sobrang kwarta tag 500,000 raman kana ako nang mo invest kog mga 5 ka slots ana unta ba unsa man sa imong baba na paralyze naghiwi ug kalitok agas pa imong laway. Daghan sa mga asawa, mga naong, di na gani makapahiyom sa ilang bana. Unsa man ang salaa, pride, gakusmod lang naong, di na gani kaingon sa ilang bana nga, I love you very much. Di kinsa din yung mga asawa habi, nga dili paralyzed ang baba, kanang muingon Diyos bana kada buntag, I love you very much. Taas ang kamot. Ala no, naagi tulo ka mo. Ang nahibong pagtupad siya, yan na di ka. Congratulations. Basin ang mga bana, kinsa mga banaha din nga wa maparalyze ang inyong kalag, pinaagi sa inyong kanabang giluod na kay kasi imong asawa ba, kanabang bana nga di na gyud mo kiss sa iyang asawa. Ana, kinsa din hing banaha nga kada gyud adlaw ikakita nimo sa imong asawa, mo kiss dayon kaniya dungan ang pag-ingon, I love you very much. Taas ang kamot. Ala no, naagi mga tuloros, duha ra sad kabuok, ikatulo ko. Sus na palang takoy asawa, anaon ginana ko tingali Walang sad magpuyo diring Madrid to alas layo. Oy, nga paralyze na kagit gitugka nagsanla ang mga kalag sa bana o sa asawa gani magbuwag na sila. Daghan sa mga sanlahon nga mga anak nga di na gay mutagad sa ilang ginikanan, din agani mutabang naa na lang gasigig tan-aw anang naang cellphone. Unsa man ang salaa, sloth, katapulan. Nya purti ra bandag ko ag kaon o gluttony na sad. Nya sige ra magtan-aw anang porn, lost na sad. O kinsa mga anaka dinhi nga kusog jud kay mutabang sa ilang ginikanan, di gyud magsigduwag cellphone ta sa kamot. Tulo ra sad kabuo. Paita niyo nga. Daghan day kay nato rong masakiton. So magampo ta sa Birhen sa Lourdes, tangtangon unta ning ato mga sakit, labi na gid ang sakit sa atong kalag. Unahon ninyo pagtangtang kanang inyong kadaw, kana bang avarice, pamalit mo slot. Naot unta pinaagi sa mahal nga Birhen sa Lourdes, padayonon ang pag-alim sa atong mga sakit, lawas o kalag. Manindog na ta mga masakiton.